abakunzi n'abafana bayo bayita ekipe y'Imana, bayita ekipe y'abanyarwanda, bakayita Gikundiro, bayita Murera. Ni ekipe y'umupira w'amaguru yabayeho mbere yuko habaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Niyo ekipe ya mbere mu Rwanda yasohokeye igihugu ikajya gukina mu mahanga mu mikino ya CAF Champions League. Kuri benshi mu bakunda umupira w'amaguru mu Rwanda birasa naho Rayon Sport ari igisobanuro cy'umupira w'amaguru. Mu gutebya kwinshi bajya bagira batubureyo buravukanwa, ngo ubureyo bushobora kuba buhererekanywa mu maraso umubyeyi akabuha umwana we. Umva inkuru ya ekipe y'umupira w'amaguru yabaye nk'idini kuri bamwe, biyemeza kuribamo igihe cyose bakiri hano ku isi, haba mu Rwanda cyangwa se hanze. Mu 1965 wari umuyobozi w'ishuri rya Collège du Christ Roi witwa Padiri Chanoine Ernotte, umubirigi wari umaze igihe mu Rwanda, niwe wisiye ekipe y'umupira w'amaguru Rayon Sport. Ntabwo nzi niba yarabizi, ariko yari